ikaze nanone muri iri joro ryo kuri uyu wa kane tariki ya 19 z'ukwezi kwa kabiri 2026 tubaye ikaze muri update nshya aho tugiye kurebera hamwe uko byifashe. Mwongeye kwirirwa, reka tubifurize kugira ijoro ryiza muri uno mugoroba, ndetse abari mu kazi tubifuriza kugira akazi keza, ndetse bikomeye tunihanganisha abari muri zone zirimo intambara by'umwihariko n'abarwayi nabo tubifuriza kurwara ubukira. Ni update zije n'ubundi uyu ni umunsi urenze ku gahenge kari kateganyijwe muri Sud Kivu, ukabona yuko ahubwo agahenge bisa nkaho bari barimo batangaza byari ugutegura intambara simusiga, intambara karundura. Niba ikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho AFC nayo yavuye mu byirimo ikaba imaze gukora deployment karundura simusiga, nyuma yuko batakarije umusirikare wabo mu mirwano yo kuri Puwezeho, ndetse n'abasirikare bagendanaga n'umusirikare. Urumva n'umusirikare ukomeye, ntabwo yari kuba ari wenyine. Urabona ko M23 yakoze iyo bwabaga, ikaba ikoze deployment. Ese izikoreye ko ijyanye b'abasirikare b'intoranywa ni mu tuhe duce? Biravugwa ko President Ruzizi, FDNB, FARDC, abacanshuro bari bamaze iminsi mu mujyi wa Uvira bayigose muri iri joro. Ni munyemere rero turabajyana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko umenye uko bihagaze muri iri joro. Iri joro ni komba, ni umuriro, ndetse ku murongo wa telefone turi bwakire umuroko informa atubwire uko bihagaze. Tutabatindiye rero, mbere yuko tubajyana ku mirongo y'imbere y'urugamba, reka mbanze mushimire wowe wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukiza bwa mbere kuri Kigali Daily News, nta kindi usabwa uretse kwicara kugira ngo ujye umenya updates zigezweho. Nyamuna mujye muzikurikirana, kubona amakuru biragora, biravuna. Rero icyo usabwa ni icyo nyine, ni ugukora kuri subscribe, like, share, bityo nawe ukiyongera mu muryango mugari wadahwema kumva amakuru ndetse n'ibiganiro bicukumbuye ducisha kuri uyu muyoboro wa YouTube wa Kigali Real News. Munyemere rero ku murongo wa telefone, icyo mbashaka ni ukugira ngo twapudetinge tumenye uko situation imeze, umenye uko biraye. Abari iminota mikeya, nubwo uri mu kazi ihangane wumve, ni iminota mike cyane kugira ngo umenye uko situation imeze. Nawe ugiye kuryama, mbere yuko ufata gatotsi, banza wumve ikiganiro kirangize umenye uko situation ihagaze. Ku murongo wa telefone reka nakire umunyamakuru wacu Bwana Bizima. Wongeye kwirirwa? Mwiriwe neza mwana Dami. Ijoro ryiza. Yego ni ijoro twarigezemo, niko bimeze. Amasaha yacu basa naho ari mu cyerekezo kimwe rwose, busa naho bwirira rimwe. Tudatindiye abakunzi bacu, biravugwa ko nyuma yaho wanyohereje ama message umbwira ko kuko network ziba ari ibibazo, kandi ikindi nanjye nasaga nk'umuntu uri bize, umbwira yuko nyuma yuko FDNB na FARDC bakoze iyo bwabaga, bagakora operasiyo ikomeye yo kwica umwe mu basirikare ba AFC kandi ukomeye. Bra gutakaza umukoloneli ku rugamba biba ari ibibazo bikomeye cyane, kandi urumva ko atabuze abagendana nabo. Urumva ko ni ikibazo gikomeye, nubwo AFC ziri gukora akazi katoroshye, ndetse biravugwa ko AFC noneho yariye karungu igiye kuza. Noneho umva ko FDNB batundaga imirambo rimwe na rimwe, bakaba hari amakuru numvishije ngo hari uburyo batakibambutsa i Burundi. Sinzi nimba koko ariko bimeze, bitewe n'ubwinshi bwabo, bitewe n'uko abaturage b'i Burundi bagira ubwoba cyangwa bakarwara ikahamurika. Biravugwa ko noneho AFC ikoze deployment itigeze ikora muri ibyo bice byo muri Sud Kivu. Koko niko biri cyangwa siko biri? Duhe ido nido nk'umuntu wakomeje kugenda akurikirana ibiri kubera muri ibyo bice.
yego reka nse nuhera kuri deployment za M23 bivugwa ko zidasanzwe, ni ibintu byumvikana cyane muri aka gace zirimo, kuko urabona ko aka gace badiporoyinzemo izi ngabo ni agace ubona ko gasa naho nako kibasiwe n'ibitero ndetse na operasiyo zikomeye za FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi wazarero na FDLR. Urabona ko ni agace k'ingenzi cyane yaba kuri bo ndetse yaba no kuri M23, kuko bo babara ko ariho sapoti n'ibikoresho byose byiyambazwa binakoreshwa muri ya ntambara zibera Minembwe kuri M23 ariho bituruka. Rero urumva ko niba ari amakuru ya kurasiyo yose yamenye kuri FARDC yuko ako gace ari ingenzi kuri M23, urabona ko niho habaye ikintu kidasanzwe cyo kugaba ibitero mu buryo budasanzwe. Urabizi ko kano gace nta ntambara nyinshi zabagamo za hato na hato nk'uko bimeze ubu ngubu. Rero aka gace karifashishwa cyane kuri M23, bo ni amakuru bafite, niko bo babivuga yuko barimo kugashaka mu buryo bwo kugira ngo base naho babafungira sapoti nabo ijye ibageraho bibagoye, kuko izindi nzira zakoreshwa zose byaba bivunanye cyane kugira ngo yaba ari ingabo cyangwa ibikoresho bibashe kugera Minembwe. Rero niyo mpamvu ubona ko aho bahinduriye operasiyo bagasa naho baherekeje ibitero bifite imbaraga ndetse biremereye. Urabona ko M23 yashyizeho atansiyo cyane, ibona ko hashobora kuba ikibazo mu buryo butunguranye babigenjejemo intege nkeya. Niyo mpamvu ubona ko umuntu wese muvuganye uri muri kariya gace arahita akubwira deployment zidasanzwe ziri kuhaboneka kuri M23, bivuga ko hamaze kugira ingabo nyinshi bidasanzwe nk'uko byari bimeze. Rero ikintu cyangombwa bari kwitegura ni sapoti ishobora gutangwa hariya mu misozi za Kwizero ndetse na kano gace ubwako ubona ko nako iyi mirwano imaze iminsi muri aka gace ka Remera, urumva ko yari ifite ikigambiriye kuri FARDC, kuko byari bikenewe yuko bahigarurira ku mpamvu zabo bari bafite zitari zizwi neza natwe nk'uko twari dusanzwe tubizi, kumvaga ko ari uduce kagenzurwa nk'uko n'ahandi hose hameze. Ariyo mpamvu ubona Kwezero iba yarabaye ikubaniro ry'urugamba rwa buri munsi. Burya ni ikikwereka ahantu haba hari ingenzi koko kuri buri ruhande. Ariyo mpamvu ubona ko agace ka Remera rero nako kabaye nk'aho kabaye aka kabiri kuri Kwezero mu bijyanye n'imirwanire y'urugamba ruhoraho rugiye kujya rubaho rwa buri munsi. Iyi deployment igaragara muri tuno duce twa Bwegera na Rubanga, ariko ni ingabo nyinshi ku buryo bushoboka urubaza ikintu umuturage aba yabonye agasa naho atangaye. Urumva ko ni deployment bigaragarira amaso y'umuntu wese. Yes, urumva ko bikaze. Urabona ari iki kiri bukurikireho bwana Bizima? Ikintu gihari uri kubona ko iyi deployment M23 hano hantu mu buryo budasanzwe ntabwo ari ya yindi igiye gukora defense igategereza ngo umwanzi azaturasa ryari, ahubwo ndabona FARDC irangaye gake ishobora kuhahurira n'isasu ridasanzwe ishobora kubavudukana n'umujyi wa Uvira bakawurenga, kuko urabona ko ari nk'ingamba zafashwe nko gushyira atansiyo ku buryo kano gace k'iki kibaya batagomba kugatekerezaho cyane mu buryo bwo kukigarura cyangwa kugakoresha, bitewe n'uburyo M23 ubona ko ihakoresha mu buryo bw'ingenzi kandi hakeneye cyane. Yes, nicyo ngicyo gusa gihari. Indi ni inkuru ihari kandi yabayeho mu mirwano yabereye Kwezero, bivugwa ko hari umucancuro wahafatiwe ndetse ari kumwe n'umuyobozi komanda wa FDLR wari kumwe n'abasirikare bamurinze babiri, bari bateguye umugambi ngo wo kuba bahitana umuyobozi wo muri M23 aho bari bamaze kwigarura Kwezero. Urabona ko ari umugambi bakoze kuko babizi neza ko iteka urugamba rwahari batajya barutsinda, n'ubundi ubwo bari bizeye ko gutsindwa kuri bubeho hakigarurirwa na M23. Rero iyo operasiyo bayikoze mu buryo bwihuse, aho bateguye kuyikorera mu rugo rw'umuntu, bivuga ko bagiye bakaryama munsi
y'uburiri mu buryo bwo kugira ngo bigarurire kwezero bikirangira bo baze kureba uburyo ki muri za nama zikorwa nyuma y'agace kafashwe na M23 babashe kuba hari ibyo bahungabanya kuba bakwivugana nk'umuyobozi umwe, byari kuba bihagije kuri bo, ariyo ntego ubona ko bari bafite, ariko ntabwo byabahiriye kuko batangiwe amakuru ku gihe neza n'abaturage babasha gufatwa batageze ku ntego yabo. Ubu bivugwa ko bari mu maboko ya M23, rero urumva ko ni nk'akantu gashya cyane kandi k'intsinzi rwose kuri M23, kumva ko umuntu nk'uwategura operasiyo nk'iyo igafiyaringa nta kintu igezeho, urumva aho ngaho aba ari ikikango cyane kuri bagenzi be, kandi ubona ko bashobora kuba basa naho baba baritiranyije M23 na twirwanaho muri kara gace, bumva ko yenda ari inyeshyamba ziri aho ziciriritse, ariko ubona ko bagiye kujya bahahurira n'amasomo azajya atuma urugamba baruzamo basa n'abacumbagira. Yes, bwana Bizima, nyemerera nimba hari ikintu twagiye kukubaza kindi utubwire ubundi dusezere ku bakunzi bacu, kuko akenshi na kenshi dushaka kutabarambira amasaha abakuze. Icyo tuba dushaka ni ukubapudetinga kugira ngo bamenye uko ibintu biraye. Yego, indi mirwano ivugwa n'umuntu w'umamagamo amakuru uri mu nce za Masisi, mu nce zegeranye na za Warikare hano za Butembo, ivuga ko hari imirwano bari kwita ko ari M23 yagabye igitero, ariko hakaba hatavugwaho rumwe yuko ishobora kuba atari nayo, bitewe n'imitwe myinshi cyane itandukanye iri muri kano gace kandi itajya yumvikana bijyanye n'uburyo babayeho mu giturage, bijyanye n'amaronko bakura mu baturage mu byo gusoresha batajya babyumvikanaho, ndetse no mu birombe by'amabuye y'agaciro. Rero nta makuru nyayo nyirizina aragaragara neza ko Butembo ari M23 yagabye ibitero, nubwo bivugwa ko ariyo bitewe n'imbunda zakoreshejwe. Bumvaga ko inyeshyamba zaho n'ubusanzwe uretse FDLR izindi zabaga asa naho ziciriritse. Rero nta makuru ataramenyekana neza, ariko turi bubatoreze mu nkuru ikurikira, turayabaha neza yose uko asesuye n'uwagabye ibi bitero. Yes, reka tugushimire rero, tukwifuriza kugira ijoro ryiza, kandi dushimira cyane ubufatanye tugirana ndetse n'uburyo ubasha kutugeraho tutagera, bwana Bizima. Yego, murakoze, ijoro ryiza. Namwe bakunzi ba Kigali Real News, reka tubashimire tubifuriza kugumya kugira ijoro ryiza, nk'uko natangiye mbivuga, abari mu kazi tubifuriza akazi keza, ndetse n'abagiye kuryama tubifuriza ijoro ryiza, abarwayi tubifuriza kurwara ubukira, twihanganisha bikomeye abari muri zone irimo kuberamo intambara, tubifuriza nabo kwihangana bikomeye. Ciao, murare neza kandi mukomeze mugubwe neza, mudukunde nk'uko natwe tubakunda. Imana ikomeze ibane namwe.